الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mga urip Allah, padidin sa miya kalala abantugan sa alungan na mori na giyang kutuwa kabaloy o manusia pwede ko mga tao pagkasul ko surga sa apiya anda din pagukit ko mga pintuan o surga. Mangurip Allah, katawan tanwa so surga na madakali pintuan na umani pintuan o surga na adna matatendu mga tao pagkasul ko surga sa sipa ko kitsagyang kutuwa pintuan. Mangurip Allah, lagi du pintu anu arrayyan pintu anu nang surga sa ayabu apa kau kitun nagiang ko tuwa mga tao bara puasa maurip Allah sa anden ni kapakaw kitun o mga bara puasa nakalakban nagiang ko tuwa pintuan sa dedin makaw kitun asala kau kiran maurip Allah subhanahu wa ta'ala na maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Iti sabab mangurip Allah ikiatir wa tanurun sa miya kalala abantugan no uripan nagyang kutuwa kabaloy niyan padeku mga tao pakasul ko surga sa apiya anda din pagukit sa gyang kutuwa mga pintuan o surga na keparon mangurip Allah uli na kepakairon mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi gyang kutuwa kabaloy niyan sa gyang kutuwa mga tao mangurip Allah na ayamanan yan na sa kanyan na urip Allah ta'ala apag kebebayaan Allah nagumala bala sa ititilaga rin Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi du Abu Bakar As-Siddiq as kanyan napad sa kanyan kung mga tawa pagkasul ko surga sa api anda din pagukit sa gyang kutuwa mga pintuan o surga mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip Allah na bagus kanu pengguna na wasa amal upama kang gelebeganiu na biidnillah na pamperdekanu mapadekanu ko mga tao kasul ko surga sa apiya anda din pagukit sa gyang kutu mga pintuan o surga mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mialo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam apitiru iyan, ma minkum min ahadin yatawaddau فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أيها شاء. Ayamanan yan mangurip Allah natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam dedin isar kanu udina dedna sakator kanubu di magabdas nagudinian di piye-piyean nagyang kutuwa dinian di kapagabdas sa kumplito niyan nagyang kutuwa abdasyan orian yan na dinian di teru nagyang kutuwa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Inun taatigu Nabi sallallahu alaihi wasallam nakal kaanun suwalu pintuan o surga sa pakasul ko surga sa apiya anda din pagukit sa gyang kutu mga pintuan o surga mangurip Allah urina apiya anda niyan din kabaya pagukit sa gyang kutu mga pintuan o surga mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Gyang kana hadith mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na upama ka pagilmo o manusia sa gelubeg niyan na biidnillah na mapadsikan yan sa gyang kutu mga tao kasul ko surga sa apiya anda din pagukit ko walu pintuan o surga na kapakay amo kiton mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na so kapag nagasan Muslim sa gyang kana na hadith mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na sirkan yan na mapagilmo yan nagyang kanan na hadith mangurip Allah sabab sa gyang kutu akala akalbiyan
nagu balas mapapa dalam sagyang kanan hadith mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaman mangurip Allah, maka pira maka pagabdaso manusia mangurip Allah. Kung mabubasa alungan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Uman din na simbayang, udina uman mabata lagi ang kuto abdasyan, simbayang mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagabdas kanyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na igirakwan, na susabid mangurip Allah ang Muslim na din yananan mapagi ilmu agyang kanan na hadith. Udi na pa kalilipatan yan, udi na didaray nun yan mangurip Allah. Nagyang kutuwa kadidaray nun yan mangurip Allah. Natanto kumala abalas mapagpakalapas yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. O manu din yang katawan mangurip Allah. Natanto kumala ilmu mangurip Allah. Mapakalilapas yan mangurip Allah. Uli na din yan na may inangga mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Languan ng urip Allah. Uli na langun tanu din. Na pala tanu din makasisingan ng mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Makasultan ko surga. Sa api anda tanu pagukit ko surga. Uli na abapi anda tanu pagukit ko mga pinto ano surga. Na kapakay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Di kapakay kong Muslim, o di na di mapiya kong Muslim. O ba di niya napisingan ina, agyang ko tuwa kapakasuldian ko surga sa api anda din pagukit kong mga pintuan o surga mangurip Allah. Ilaman, upa makaso Muslim, na ayabu at tatandog niya na pagukitan niya ko surga na isa-isa mangurip Allah, o di na madua, o di na matlo mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, na madidili kaduskan yan. Ngayon ito mangurip Allah, kapag ang kutuwa mga pintuan, uli na pintuan, sisinganin niyan, aron makukit mangurip Allah, sa gitubi pananamaran yan, nakapagay man na diyo na makaapas mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, na diyo na makukit mangurip Allah. Iti sabab, kailangan na sa Muslim na ayam mala singanin yan, uli na ayad na singanin yan, lagi ang kutuwa kapakasuldi ang surga, sa maparurkan yan sa apiya anda din ang pagukit kong mga pintuan o surga mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Gina na mangurip Allah, tantuanan ko malaa ilmu, malaa kalbiyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, malaa balas ilmu, pagilmun agyan kanan hadith mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Iti sabab, di tanong pakalilipatan, igira abatan ubum yagabdas, udi na umatan umagabdas, agyan kanan at zikr mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. And then, niga pakapagabdas ka, na malu ka pupakalanat sa paimikiran ng apipiya. Agyan kanan na hadith, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, kaan ka maparuli agyan kutu amala balas, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Panintanong ko Allah, biyakuan tanong sandauan agyan kanan na hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.